Horma bi roza hanan yende zankara YouTube channel hozo Sweet Africa TV dinyar for the first time ka tabna po ha yoro to anyan kwa mama ka share ka like ka subscribe share zanta amabia mpashele dan tonu so gura da far so please be da'lan yisagban tambana ba kan yisagban bo please drop a comment ka share ka like German opportunity card shell dan karamo ma dawon ne ganya la message ngo kalan la nya message ngo baza kala message no ma za ka approve nya ka we bro German opportunity blue card ngo ma EU card ngo ma we apply ya ka you know yel ma bro man apply ma next test ma 6 point la kama ampunyil a $20 pune in kan first point ma in kan second in kan third de za ngo you through anale Wanale kambo pumpu kayel ma we bro men na cheke ben sharam biar pune we de nan easy man yilo den sane ko na fon jama o zankan ay wumi ye to ama pune engel bank statement ye to anda mbele ma kar konku ya ay kyan YouTube page ma zo anto watch video ma engel warkam amma anya shukuru bilawo bentala invitation wo bentala invite wo ayen kyangla to de zahama ye I need la bank statement so nyamuna ka bank account wala ka karanye la gwarnwa zahashela abwarlame donc this is your time to go and do your bank account ba dinya kadma akena by road nyambo na kanta he Brazil and dolce la halti pay America don wa nyenu karne yere to ashelo ma barani the pocket money dinya ayen dollar by road abakanta request ban shaso sane karje ne la ne ma to a bank statement anyebo do so ya nyanko ni dira a drop money but yeri nyala shukuru nyanza zanchang be so nyanta invitation be invite be ayen changa to ilani rumwa za izahani dala bank statement kare playe to ashelo zo madara to na kadama hali ay kunya breaking and be yanga dutu na mel bank account den na ashelo zo hadin de nan ka company ka atuma ba kay yara ka ba mel nan de a bank account pune a save ma so bank account is very important tikem German opportunity blue EU card la opportunity ma de jamzante tumbang de kamo mel tumbang da ima anyela nice wo kikenya wo lawyer nya wo bonya de nyela opportunities ante sokam especially banya karakin ma so what are you waiting bro man to ma ka call ma kam no de fila ko yema la opportunity card ma yel ma an kyang a 6 point ma ben tala sole dan palama pompon IP a yulna email number 1 nyomunya apply le German opportunity card woma jengelanga wo imanya dagbana man probe whatever bangmen nakadama de tunamel passport because the apply man to presenter jesa shero within 30 minutes de bien pas 30 minutes ka apply le I apply le aka bank account amika passport ba mpashel ay shezan to so ngum pumel de bukata kan nangle de nyamla ani I apply le nage in access point ma biyanta I book appointment as Germany embassy kan ya a 1 month maybe appointment ayen changle a passport then necessary nagbana kam atuma abumbo ma ande be shakam la gbana maza ay laanle ntapanye mamam bank statement ma bank statement ma wohorme biyan garanta la because banam borne ma ke yelni I apply mia kakana so banan la suki anzante ambezima zonyene ni ka ambezima o in apply ya bombo ban shadan na important visma bental 1 year but 1 year ma achano na to boa manga de tumen de kadma belle ka welcome pulne kanu to go at least 1200 euro German dirla euro to so welcome 1200 euro ma ka yore de tuna mala al arma ka tam sel zan chan yu ne
kirpiye na yi ayan yela maybe 13,000 euro nirutu ni la larwama de bi ada account puuni ay chang Germany bi ta visa ma ka chang ni yan nang la nimo nzang la wan ye visa ma na bum tuma tangban ma puuni zan chang wan ye ma puuna ay nyi tuma ka bi pata wula resident permit ka ay patum de tuma tangban ma puuni nyin ye chamna ay chana nage ndin ye tuma wan ye ma bi pen chengile me enta me bi yuma tagbana ka ma tum de tuma akana chanta nan bene ditim chanta jine tim yanga be asalon sa anule amale yinu katab ne yeto ashele dan para la shelde ma dan ta kan yara dagban longoma la l'arma mana ta hakale akale soba kale wura ka ayin dolin yale dozo an next steps an 6.1 ben yela mana pour a financial kama lare dem bi ada account kama advisor den tale ay kana ay male kaso yanta ka gwamnati yanta yile larma wohrom me kadma ay piana nage annan to yu na manga kadzira kanyura kama le bor tuma dozo la shel dem bi account ma wohrom me kadma ay na chante shege anto yuna man kadir kanyura dozo kala laruma karabiane la larma mi baba worum na zan larma na read cash na tan namba nta wohba na approve na kadma amala larma da account phone so no to bo la larma de kyan larma de kyan Ghana streets ne alen yan belama to ko kwana kadma 1 something billion o currency but an wo kaban nan dale nyini ay mel a bank account karangi ayuli na ben shakam ay nyela so be shaba kam wanton wo pulo ngona be mele bank na ma ka bank ngoma ay pon sivre ni akwen chamante yelba ka ba diga lare ka zan lare zan nan ada account ma pune kar raise to that certain amount ma ka ba apparently as a bank statement da na ma shukuru be ma na ben shaka ma za halaka wannan da dan para ayi shop jan me nyom pulu ko ba business mbalama ala ka bora am bor la shelma abora 1.5 billion moyen tala la arma ka digo commission ka lan chanta na da bank ma pune ka prente ko jia ka lan zo la arzana teto de nama ko diga wo commission business ka shop balma la nangda ka shop me mala amila agir so ami ala so ami la politicien so be a ajin to kullu an la asbi sheshana kwai kala la arma karna to yisele ka zan chanta nan a bank ma pune ka prentele ka zan pa hagbana mazo azan pa hagbana mazo pompon ka la arambala ami zan nan wula ka tan nan da ton ku biyan yadda dagba man musulmi na Ghana nan ma ta za da mitime so kale enta pa banka mo ma ba kale but now yi che kapumpon azan la bana zan kan to prove ba ka bi shirinya kai pe yin yise ayen yisma at least the tuna gwa ku zan kama 600 million be to ko kwa ka 2,000 euro be 3,000 euro be 1,700 euro kar su apakete pune because akuto gbla lare na zango bani nya ka laran ponyele ay kanati shina jamana nage sacha an garante kayin yisna ma ni mana kayi pem bor zonnma kaman zonon poa yura taba ay kanati shige na wono to yuwa ka nya kamombel so be dagban so be so ko kana nta balo sane be ka o bamale badu bada apartment ka kana ka mu to biane be ana kamna antana yuge so sane ka mu sheyir du ka yara silmin tanga be gwar yawo so bazande so jelense zan kan tabler so kamalo yela welsra do so amerika ti na gome an goma nyen kamna ta zama zan page zara ya kaza kabon yin zan a pule a jebo
adibo abasa kyaw ban sha kam za ha wele ne azan jila nirma zo hal din yala wa abdalin yo be aban sha kam yo be an ha ban yo gwaran wa ambalama dan yo konko wodirla 5 euro pompon ampa ma den kyan 10 euros ami anyala hankalma wo do zo jehme putwa be param abda ha ko pune most important madilgo tan marasek information shilni kana katanan dan yale tanan gbasa yan dama update ya never and ever tanan the last and ever opportunity uzungo opportunity in jama na lona ngoma mpache nyinya womo abashe abawe nan za ngbaba nan za nyamvasha ban nan zama atenya kabanan yare dan kana kakam wansa man Nigeria nan ngoma kam ko roshir lo ngoma agba roshma ai roshi kai yin nasara ko gupune ka ba yin nasara a kyan ma mbannan no connection terso ba mba terso visa nan da ban shao an twasar me ni dan yele kan yela mulungu ma itum tale shele yin kela zampangma ni yela sham please the dagwan polo the lab nyanga the gema the yugi we should wake up, share and like and subscribe. Manam mele information shall kan yaran balama. Start from now. I go rake na kadama ne mpashele try your best. You know gum kan yel ne German opportunity card ngoma. Am ya bampon namba dana ma. Kazan approve man nam ban bashir nanga. Banang la wula. Banang la smart. Nchi ant ni yele to ashelma to check le nyanya wulan shirin yele wulan yede yelman tale wulan yede jir tale but before kayen nangle try and have your own passport kamale a bank account mirka cheke any connection man yen non connection shirin zanta in respect for karanyela we entala invitation be invite kayel no yen usla ngom bank statement wo mongala ma bank yulma ka yulen yele ba dindin nan kan mamam mal ay yule a bank account a yulen parazo damna a passport ne ba shaka machime damna agban na ban shaka za dam machime nyen la ni roma a opportunity ma de kunyela great do zo ni yel sham wake up I can in YouTube video ma pulun to watch a lot step by steps dan tunanan darba tunanan so yenta invitation bontu na mala bontu nanan be invite be ayen jangla to be visa kayen dige bontu na mala don tunaran la be yaroma ay bangle so yan gaba so yan zuwa so yin nan ban sha zan tara ka ba tam kan lo zo nyamman yam bang me ka bang anapon chena ni yaban sha ngulum boni Mr. President on social media. Please once again share this video, drop your comment for what I thought, like. Thank you very much. See you on my next video.